kata ka ba siya mo. Kalabak ka. Hindi ngiyay siya. Ngirayan siya. Giliban ta mangi tam ngiyay siya. Pagkilala girang ba at kupor. Tigiyay siya. What ya ganero ka day kapor kaya menta ka ba na review no. Tuan ka population ni Galabon, ubasad barang ni ubabon. Hindi ya kata alam ko ran wala pa ya gani ban wanra ay ka san folks namin swa pendap ya kabaduna. Kanang snail nang snail, nalor bakalong defective, menta kalong poisonous, kalong gabi, ya kat tungkam tungjam, ya ki khon jungi, kalong gabi ite, yun tadi tiar menta kasi nang niya sekretariat kinpet, akan ni kapos LD kanuhot kiran kasi jentia bagi garo, oh mundan, tung garo, David Shim ya ka jing tungkam kat kum ka number of posts, not the number of kadar. Kipay eh kijongi ti kibaladon ko menswa ti kidon de menta dalat itu te biasa kani kata kabadang tay ka menta kay status ko I want status ko kabang gane ndai ban pen he ya katu da kabuan ra da karustas fi ngangalingo de giseng balang api leping pesu fi phía buồn phía khí cái issues đó ngắm mong vậy rồi cái này cái điều buồn lắm man tây cam tây jam thì boleh ben support 100 and đây đang 100% 101% cái issue nay pe ai hang này pe cái chạy bên rìu cũng mà pe cái bao bên nghi nghe state ni pe cái chạy bên rìu ni pe cái chạy bên rìu Akata drukom kay kani kay jadi kay segment taki pay kay berleo. To sele kay level le mentang di bentai ka jai berleo ka don ka jaka ka ba. Ndai tang bong hatme riat ila don lupa hariat. Tang 4 jam. Lada ka ngisya ay kani rostar bukan penam yang i boro ngam jelok kumangam po tam sai. Ikon kiti jungi kay. Ni tingala raitiar. Ngakra ni galaway. Nakata daw kopi ki minister ki parti rulum khejot panbon ublai khejot ngongi phi la phi phim support ki pidang don ta ko bor ki persa ki sel ki cranstan greek pateng sakado ki phi bagi sakano lara phim ya tre ya kini ki issue I am not against or favor any party I am not talking about party I am talking about the judge Benrio kay rikasi nakran niya kata bangin excess